Okey, so untuk soalan yang ketiga, kita tahu yang bab cellular respiration merupakan bab yang menyumbang paling banyak markah selain bab coordination. Jadi sekadar menghafal tak cukup untuk membuatkan you boleh score. So don't expect when you memorize you akan dapat full mark. But that is one way. Tapi before you hafal, you kena make sure apa yang you nak hafal tu betul. Sebab beberapa orang yang dah datang dengan saya untuk tasmik, bila saya semak balik, ayat yang you salin daripada perbincangan kita dalam kelas pun salah. So please come clarify your understanding to me, even though you bukan dalam golongan yang tasmik tu lah. Make sure jangan you sia-siakan tenaga you yang banyak, and then after all akan menyebabkan you makin tak suka bio pula. Sedangkan bio tu sebenarnya senang je kalau you betul-betul faham dan tahu terarah apa yang you nak hafal. So untuk soalan ini, figure 2 show steps occur in muscle. Kat sini ada clue dah. Bila dia melibatkan muscle, maknanya cellular respiration ini berlaku dekat muscle cell. Mungkin nanti tengok ada situasi dia. Maknanya ini berlaku pada human atau dan jenis sel dia human cell, dan muscle cell can be categorized as active cell. So kalau kita lihat dia dah bagi tahu ini adalah proses glycolysis, bermula dengan glyceraldehyde triphosphate. Glycolysis ni adalah proses yang overall consisting of 10 steps. Tapi bila you memorize, you kena ingat dalam soalan dia tak semestinya akan keluar 10 step mengikut turutan. Kalau rezeki you mungkin. Dan glycolysis ini juga dia dipecahkan kepada dua fasa yang penting, iaitu energy investment phase ini yang berlaku antara glukos sehingga terhasilnya glyceraldehyde triphosphate. Manakala diikuti dengan energy payoff phase di mana dia akan bermula dengan G3P tadi sehinggalah jadi pyruvate, dan yang banyak menghasilkan bahan-bahan penting ataupun dia bukan bahan-bahan penting lah actually, dia lebih kepada menghasilkan high energy molekulnya tu adalah kena ingat NAD+ ataupun menghasilkan ATP. So ini antara step-step penting lah yang you kena consider. So daripada gambar rajah sekarang, kalau you tengok, dia bermula dengan glyceraldehyde triphosphate. So kalau you betul-betul hafal, you dah boleh tahu dah proses apa. Jangan biasakan hafal itu step 6. Kalau you tahu tu step 6, tak apa. Tapi apa yang berlaku pada step 6 tu lebih penting. So kalau kita tahu glyceraldehyde triphosphate jadi 1,3-bisphosphoglycerate, kat sinilah yang saya kata step O, iaitu oxidation and phosphorylation. Dan dalam setiap step yang ada oxidation, biasanya mesti ada high energy molekul yang dihasilkan, sama ada NADH atau FADH2. Tapi ini dalam glycolysis, so glycolysis tak ada menghasilkan FADH2. So you kena alert. So kalau kat sini kita tengok turutan ini merujuk kepada proses energy payoff phase. Dia mula dengan glyceraldehyde triphosphate, berlaku O, lepas tu dia berlaku oxis kan, atau tu dia berkait dengan energy payoff phase. So bila kita tengok pada soalan structure, identify the step that produce NADH and ATP. So always dalam mana-mana step, sama ada pyruvate oxidation, Krebs cycle ataupun glycolysis, ini memang antara yang penting. Kalau Krebs cycle, dia bertambah pula dengan step mana yang menghasilkan FADH2 juga. Jadi kita tak boleh ikut step 1 sampai step 10 yang kita faham. So sekarang ni sebab dia kata berdasarkan figure tu. So NADH dihasilkan pada step 1 tu. You boleh rujuk pada gambar rajah dekat sini. Dan
untuk ATP dia dihasilkan semasa step 2 dan step 5. Ingat tak, ada 2 kali berlaku substrate level phosphorylation. Okay, sebab tu daripada satu glukos dekat step 2 ni nanti kita dapat 2 ATP. Okay, dekat step 5 kita dapat 2 ATP lagi secara substrate level phosphorylation juga. Okay, tapi kita akan secara produk keseluruhan kita kata 2 ATP net. Okay, kenapa 2 ATP net? Sebab kita bayar balik hutang ATP yang kita guna masa energy investment phase ni. Kita ada guna 2 ATP. Okay, so kebanyakan pelajar hari tu salah sebab dia hanya tulis salah satu step. Kalau you just tulis step 2 salah, you tulis step 5 sahaja pun salah. So you have to be very detail lah untuk step-step yang menghasilkan NADH ataupun ATP dalam 3 proses, bukan glycolysis saja, glycolysis, pyruvate oxidation and Krebs cycle. Okay, you mesti kena faham. Kalau macam ni kira senang sebab dia tanya step mana dan you ambil je nama step tu. Okay, ada masanya dia minta you explain. So bila you kena explain, you kena kata yang macam contoh step 1 ni, you kata NADH is produced during conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate. You tak boleh kata berlaku pada step 1. Kena pertukaran antara apa kepada apa. And sometimes you memang kena mention apa yang berlaku untuk menukarkan dia. Contohnya glyceraldehyde 3-phosphate akan oxidize, okay, menyebabkan NAD+ reduce to NADH. Okay, energy akan digunakan untuk add the inorganic phosphate, okay, to the oxidized substrate to form 1,3-bisphosphoglycerate. So macam tu, you tak boleh just ingat tukar apa jadi apa sahaja ataupun step mana sahaja. Okay, that's why exercise is very important lah. Okay, soalan yang kedua, explain what will happen to NADH produced from process in figure 2 if ada orang terus je dia jawab ETC and chemiosmosis undergo oxidative phosphorylation. Belakang tu ada if. Dia kata if oxygen is not present. So soalan ini dia telah lead you kepada fermentation. Dan bila fermentation, okay, ingat fermentation ni dia ada 2 jenis sel. Okay, sama ada animal cell or plant cell ataupun yeast cell ke muscle cell, lagi spesifik. So dalam ni dia dah bagi tahu dah muscle cell. Jadi maknanya fermentation yang dia nak maksudkan sekarang ni adalah fermentation yang berlaku dalam muscle cell. That's why ayat yang kedua ni ramai yang salah sebab dia kata okay, pyruvate akan ditukarkan menjadi ethanol. Salah sebab case lactate ini sebab dia merujuk kepada muscle ataupun yang buat dalam 2 situasi. Kita tak akan pilih jawapan you Kalau you buat, dia akan ditukarkan sama ada kepada ethanol dalam plant cell ataupun kepada lactate dalam muscle cell. Itu menunjukkan yang you tak faham kehendak soalan sebab soalan obviously dekat head of question telah mention muscle cell. Okay, so sebab dia 3 markah, okay, so you tak boleh lah just cakap dia undergo fermentation sebab soalan ni memang minta you explain. So explain the fermentation itself. So NADH itu okay, bila tak boleh enter the ETC, okay, dia takkan transfer elektron to ETC ataupun kita tak boleh tulis ETC ETC tak boleh dalam exam ya. Okay, kita tulis penuh electron transport chain. Okay, so apa jadi kepada NADH tu? Kalau you ingat saya ajar pyruvate, okay, dia akan reduce, okay, menjadi lactate. Okay, dalam muscle cell tidak berlaku decarboxylation sebab pyruvate is 3 carbon molecule. Okay, becoming lactate is also 3 carbon molecule. Okay, when dia oxidize, ini yang menyebabkan NADH ni kita tak dapat tuai dia menjadi ATP. NADH ini kena reduce balik menjadi NAD+, dan perkara ini semua hanya berlaku di cytoplasm. Okay, supaya NAD+ ini nanti dalam keadaan yang ada pula oksigen ataupun glycolysis berlaku semula, NAD+ ni akan bertukar balik.
Kalau ada, dia macam itulah. Kalau tak, dia akan kembalikan balik ke dalam bentuk NAD+. So pyruvate oxidize, manakala NADH akan reduce. Sorry, silap saya. NADH ini yang oxidize. Sebab H ada H, tak ada H, so dia loss. So NADH akan oxidize, manakala pyruvate akan reduce menjadi lactate. Dan untuk last question, soalan esei, nanti boleh refer kepada buku ETS masing-masing. Basically soalan ni memang minta you explain step in Krebs cycle. Step Krebs cycle ada 8 step. Tapi dia punya condition soalan adalah step yang produce high energy molecule sahaja. So high energy molecule ini Madam dah bagi tahu. Dia merujuk kepada NADH, sebab walaupun NADH tu belum jadi ATP lagi, tapi dia tengah carry elektron yang akhirnya akan donate di elektron kepada ETC dan akan menghasilkan ATP. Sama juga dengan step yang menghasilkan FADH2, serta of course step yang menghasilkan ATP itself dalam peringkat pertukaran substrate melalui substrate level phosphorylation. Jadi kalau you tengok pada contoh jawapan ni, nanti saya akan edarkan untuk you salin balik jawapan ni. Kebanyakan pelajar saya bagi markah kesian lah, sebabnya you tulis step Krebs cycle itu secara keseluruhan. Saya bagi juga markah sebab kiranya memberi markah motivasi, sebab you berusaha untuk hafal Krebs cycle. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada konteks soalan, kalau dalam the real PSPM sebenar, ada tendensi yang you takkan dapat markah, sebab cara you jawab tidak memenuhi kehendak soalan. Ini yang kita kata, kadang-kadang you kata you telah berusaha sangat banyak, tapi akhirnya tidak mendapat markah yang macam you harapkan. Sebab mungkin kita kurang buat latihan dan dia tidak memenuhi kehendak soalan. So dalam kes ini, dia tak perlu terangkan sangat detail. So contoh jawapan ni, turutan untuk poin nombor 1 sampai poin nombor 4 ni tak kisah. So kalau you nak mula dengan isocitrate dulu sebab ikut turutan pun boleh. Di mana dia kata FADH2 ini terhasil sewaktu proses oxidation succinate menjadi fumarate. NADH terhasil waktu oxidation of isocitrate kepada alpha ketoglutarate. NADH terhasil juga lagi sewaktu oxidation of alpha ketoglutarate kepada succinyl-CoA. So dekat sini kenapa kita tak guna dua molekul? Sebab dia ada condition yang kedua. Soalan ni dia kata from one molecule of pyruvate. Yang sebelum ni yang kita buat dua dan sebagainya tu adalah daripada dua pyruvate, sebab satu glukos bersamaan dengan dua pyruvate. So ini semua step lah yang menghasilkan FADH2 dan NADH. Tapi tak tulis dua sebab itu. Next adalah step ini dia detailkan. Di mana macam mana ATP terhasil daripada GTP. Manakala next adalah point macam mana nanti NADH dan FADH2 itu akan dituai untuk menghasilkan ATP. So this is example of question yang maksudnya dia adalah application dan pemahaman konsep. Kadang-kadang you memang dah hafal Krebs cycle, tapi adakah you boleh score soalan ni? Mungkin you takkan dapat kosong, tapi mungkin you takkan dapat markah penuh sebab you tidak memenuhi kehendak soalan. So begitulah ya. So kita jumpa dalam perbincangan akan datang. Terima kasih.